some big fans in the house, so it's good for you, easier. He just came around the corner by me now and said he's here. Okay, Duke means discipline, obedience, excellence, and purity. Alright, that's the meaning of Duke. Alright, come on, give it up for Duke. Alright, so all the way from Bellville South, this BJ from Bellville South is going to do for us a few Afrikaans liedjes. But if you don't understand for now, it's quite fine. Alright, you will understand later when we are finished with our thing. Alright, so without any further ado, I'm going to call him up now, Duke from Bellville South, the BJ. He's got the CDs available downstairs later on. Alright, Dapper Stepper, it's going for 80 Rand. Alright, and the other one is in this one, it says Difference in One. Okay, it's also another CD of his. It's here. It goes for 50 Rand, okay? But that's enough of me for now. Ladies and gentlemen, your hands in mind for BJ from Bellville South. Listen, 3.1. Yo bro, die is een free flow. So kan ze gewoon met big drinks en zakken en met tong gaan op mensen zijn minds blow. Zij zien zo dat de Heer is niet moeilijk, because he gives me the mental energy to express myself publicly. Brother, ik denk jullie verstaan me niet. Maar begrijp die dat het pointless om die Heer te dienen. You see, sometimes you might be alone, but you're not lonely. Dat betekent dat de Heer bij jou is, al zien ze ook niet. Ze schroef jou wel in voor die dingen wat zij niet kan zien, want dat wat zij kan zien is temporary. Ze zien ik die positie om mijn blessing te ontvangen wat ik nog niet heb. Nou, die komt zijn feit, zo exercise jou net daily. Kan jullie allemaal mee alright worden? Hij ziet het. Nou. Ik doe niet die mensen op te hypen. Ik reep om te wijzen dat mijn rijmen is tijd. Ze kan het maar nou like of ze hoeven niet om te liken, but I'm here for one reason only, and that is to show that my God is mighty. Dan zie die lucht van binnen. Het skyn al so bright dat het reflect op al my sinne. So as die licht ingestap kom, maar moet nie thuis te skette, because swakker is die boeta, buite as die praat is in die booskaste. So luister, I'm just an evangelist, and the words is dedicated to the broken that needs Jesus. So if you're in this place, knowing that you're facing challenges, let me tell you something, that we are praising a God that breaks barriers. Wacht, miskien moet ek die in Afrikaans verduidelik. Sy sien, hy duivel wat sy face, is maar nie tydelik. So, sister, ons die brother van hy ons te gruwelik, of brother ons die sister van sy is te verduidelik. Krijg vir Jesus in die leven van die hoop, is sy duidelik. As jy dat duidelik in die ons, hy is duidelik in ons, hy is duidelik in ons. Listen, because I'm just a messenger for the Holy Father called Jehovah, and I brought the letter which my tongue and my lips surrender. So as I speak the lyrical spirits of holy matter, see the Son of God within me, because He wants to deliver for all those who believe that He's the maker and creator. He will bless you more abundantly as long as you're together. The Alpha, Omega, and with Him all things are possible, so visible, reachable, makeable. He's undescribable. Okay, gaan we gewoon Afrikaans doen. Luister, ik is een dapper boodschapper. Ik kap die nou zonde gebreid soos een houtkapper, harde het woordpapper, want God klop, hoe langer gaat sy nog weier? Maak op en eet hou maaltijd saam jou meester. Hy is bereid om jou los te maak, vry te maak, al ek jou lewe donker of duister. Hy is bereid om gebroke harte jou te maak, want met sy klei gaat hy jou pleister. Ek is maar net een dapper boodskapper, ek het niets van jou met woord dat sy te luister. Ek is gestuur deur die koning van die hemel, die brief is op my tong gekoester deur die keizer. Luister, want die dapper boodskapper, een boodskap, die hardkoppige koppe, so my sinne gaat bas soos een klapper, en my lirieke gaan jou oor en penetreer, om jou te leer, om jou te beheer, binne die duister, want as my lippe en my tong in my vlamvat, dan gaan ek klop genees en lirieke uit my ontspan. So die boodskap geskryf op die brief is, dat hy klop alangkal, so maak hoop vir Jesus. Nou, van my kant af, loop ek, die Here met my lippe tong, bene en hande, want is die ene wat genade skenk binne die môre, die Alpha, Omega, die ene met die ewige lewe, die ene wat sy lewe gegee het vir almal van julle, hy is die beste. Hy is die Vader in die hemele, die goddelike gode, die skepper van aarde. Sy lamp is die lig vir my voet en my paaie. Daarom loof ek die Here met al my lewe, want ek loof die Here deur my goeie en swak tye, want in dit ek gaan sien sy die boete op sy knieë, met danksegging, sy lofliedere, wie syne, die Here, leef rerig waar, binne in ons lofsange, so klap hande af, om aan te leerstellen, jy wil ek van dat is
wissel. Al gaan het opdrang en niemand wil jou help, moet nie bekommerd raak nie, want God slimmer of slaap nie. Hy is wakker en hy sien jou situasie. So gee jou prys wat jy het en nooit verlaat nie. Hy gaan jou uitgryp binne in jou benauwdheid, so wees stil binne in jou storm, wag op sy tyd. Weet jy hoekom? Want hy is die enigste uitweg, nie te manier of jy nie, maar allemaal sy planne is net reg. Die raadsman en die sterkte wat het die uitweg vir die uitweg. Sy toekomst blink as jou na sink en wat sy wil doen is het opgeel, dan replace sy allemaal jou planne soos hy kan, maar jou na uitveel. Hy is die planraadsman. Luister, hy is die planraadsman en sy sterke hand bedenk met die onheil van jou ver weg van die satansplan. Hy is die man wat my uithaal uit die modder uit, reinig en skoon was en dan weer vir sy vol gebruik. Want my niks, so wil jou praat oor ek allemaal die werke van satanse hande verander jou toekomse planne, want niks wat teen jou kom, gaat teen jou prosper nie. My niks, so wil jou praat oor ek allemaal die werke van satanse hande verander jou toekomse planne, want niks wat teen jou kom, gaat teen jou prosper nie. Kan ons tot een prijs neem? Amen. It's good when we get woorden van die Here te verstaan. It's always good to be in His presence. Nou kan allemaal met 5 doen asem gewoon en asem weer uit. Nou Here het Psalm 150 vers 6 baie waar gemaak, wat sê alles wat asem het moet die Here dien. Amen. So ons gaan ook net op prijs neem. Amen. So Here gaat samenvat met sy punt in die chorus. As die plaat nie op die recht is, dan sê ek recht. Amen. Dis geen op gospel, blid soepstal, my woorde is soos aanvermaal. Spirits wil versadig, ek jou laat sy weer kan asemhaal. Geestelik wil ek jou op, sodat die satan afgang van ek doen het. Sonder gesoek, van ek is moskee so al. Eindelijk denk ek aan jou negatieve woorde. Waar belief ek aan jou, want ek is eikel. Ek voel die heilige geest is die so met my tempel. So elke satan wat sy lang gaan draai, gaat ek verrompel. My mondstuk sal altyd die Here se naam verkondig. My tong sal in jou klap tot die satan op ons sondag. Die Here is die alfa, omega en almachtig. Is hy wat my tong en al die woorde so bekrachtig. As ek skreeuw Jesus, as skreeuw sy gaan prys om Jesus, Jesus. As ek skreeuw Jesus, as skreeuw sy gaan prys om Jesus, Jesus. Nou hier is, een pietsie kos aan sy pietsie onder is. Breek los soos een kie aan sy vastgevangen is. Skiet los soos een klippie wat nog in een kie is. Want siekes word gezond in die grote naam van Jesus. Krabbele sal dans soos een braam wat op die bloed is. Staan op en prijs en sy jou binnen in jou siekes. Die sog nie ons prijs en eer aan ons Jesus. Want as die sy kennis dat ons nog nie is, as ek skreeuw Jesus, as skreeuw jylle prijs Jesus, Jesus. As ek skreeuw Jesus, as skreeuw jylle prijs om Jesus, Jesus. As ek skreeuw Jesus, as skreeuw jylle prijs om Jesus, Jesus. As ek skreeuw Jesus, as skreeuw allemaal prijs om Jesus, Jesus. Noem my so aan Dennis, noem vir my Dennis de mens, want ek sy mens van kennis is nie sy kennis wat ek nou bloed gewas is, die Christus van ons dien in Jesus, die een wat gesterf en van al ons sondes, van my tong is kort is, daarom dis mis ek Bijbels, ek snuit hier op burg met die soort wat in my mond is, om van is Christus, om na met Jesus, so gee hom gewoon prijs in sy binne in die plek is, daar is ons grootste prijs in die plek, waar hy sê om die prijs te word, amen. Weet julle hoekom? Luister. Wat is die alfa? Jy gaan die enigste Here met jou gaan lewe soveel met Here, want jy sê daar is dit sonde uitgekom vir ons as sterwe alfa. Jy gaan die enigste Here met jou gaan lewe soveel met Here, want jy sê daar is dit sonde uitgekom vir ons as sterwe. Dan is dit al prijs in die Here. Amen. Prijs in die Here. So, op hierdie oomblik wil ek allemaal moet opstaan. As die Here vir jou is, staan op in die plek. Amen. Because if the Lord is for us, then nothing and no one can be against us. Amen. So if I say, if the Lord is for us, you say, amen. Praat heel goed, heel weer. Nou die Here is my rots en my lede, vir wie sal ek bang wees? Die Here is my voedsel, vir wie sal ek vrees? As jy gereed wat ek voel, here we go. Say, if the Lord is for us, then the Lord is gonna bless us, so give him all the praises. Say, if the Lord is for us, then the Lord is gonna bless us, so give him all the praises. The Lord is in this place, so give him praises. I said, say us, I've been negative, so give praises. But I want to know so good for me, and then you're not going to house this place. See you come on, and wait for my chicken, and you're not going to play. I'm so praises, because he made us a single, made us a single. I praise you, the Here, so this blows us. The Lord was so pleased that he is with me. But the moment he said it was in the street, the other two fellows and kids for me. So hot, so good.
Eu sei que o name lá do seu, que me esse espaço, irmão, que me esse espaço. I wanna enlarge my territory in this place, amen. We gotta make the circle bigger for Jesus Christ. Susumar, sistema de olhar, sistema de olhar. This is move. Here we go. Make the circle bigger. Make the circle wider. Make the circle stronger. Tierra, say make the circle bigger. Make the circle wider. Make the circle stronger. Tierra, say, make the circle stronger. Make the circle bigger. Make the circle stronger. Say make the circle stronger. Make the circle bigger. Make the circle stronger. Tierra, say, make the circle. Make the circle. Make the circle. Say make the circle. Make the circle. Make the circle. One more time. Make the circle. Make the circle. Make the circle. Say make the circle. Make the circle. Make the circle. Say if the Lord is for us, then. 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 Tell your neighbor, say if the Lord is for me, then. Tell your spouse, if the Lord is for me, then. Tell your congregations, if the Lord is for me, then. The Lord is gonna bless us, so give him all the praises. Bless you. Come on, one more time for DOEB Tume. DJ from Belleville South. So I told you, it's getting hot in here, alright? Sure. Just a few officer. Because I'm tired. I'm very tired. Alright. Once again, good Dupe, all the way from Belleville South. That's my brother, you guys. Sure. Alright, die staat is klaar. Is amper klaar, alright. I'm going to give over to